ko none ari nyiri Uganda ariko bifite aho bihurira n'ibihembo tugiye kujyamo tujye muri FIFA Awards kuko bahembaga umwaka n'abakinnyi bakina mu Rwanda bahembaga umwaka wa 2024 abakinnyi bitwaye neza kuruta abandi bose mu mwaka wa 2024 babihembye muri 2025 ni ibihembo bya FIFA Awards 2024 byari bitanzwe ku mugoroba umukinnyi mwiza w'umwaka yabaye Denis Omedi Taizamu APR Omedinho yahembwe nk'umukinnyi wa Kitara ariko ari muri APR urabisi ko igitego cye cyanaje no mu bitego byari bihataniye Pushkash Award cyangwa se igitego cyiza cya FIFA ku isi yose yahawe ibihembo bitatu yaje muri ekipe ya 11 beza ba Uganda aza muri ahembwe igitego cye gihembwa nk'igitego cyiza anaba n'umukinnyi w'umwaka Denis Omedinho ariko ni mu bakina imbere mu gihugu ni saison 2023-2024 bahembaga yego bahembye umwaka wa 2024 yaba umukinnyi w'umwaka muri Uganda muri shampiyona ya Uganda bamuhaye imodoka nshya umukinnyi w'umwaka bamuhaye imodoka nshya ndetse no mu bagore niko byagenze kuko wo bita Zaina Nandede w'ikipe ya Kampala Queens nawe watuye nk'umukinnyi w'umwaka nawe yahawe imodoka yerekejwe na envelope ya miliyoni y'amashiringi yayitahanye ntabwo rwa ngo barayigwaye ngo uzayifata ibihari kwa kuri Miss Rwanda batangaga imodoka bagahita bayiguha nyine ukanajya mugatwara nabo nawe branding ziteretse aho ngaho y'umukara imodoka nziza y'umukara y'umunyamukuru ariko yereke Ruvuyanga niwe uzamuko y'amamodoka arahita kubwira ati arahita kubwira yari imodoka y'umukara nziza cyane ba Denis Omedi yambaye na plaque ibintu byose biri ku murongo iracira amazi rwose umukobwa we nabonye bamaye imodoka y'umweru modoka se shaho ko nguye fere ku imodoka ntayizi nibona nize ubwo tuzategereza Kseri nakundi nize ubwoko bw'imodoka ko ndeba ari danger ushaka ko ari 2025 brand iyi ni brand new ariko byanga bikunda abagande bahembye umukinnyi mwiza w'umwaka iyi modoka ni bamuhaye yes akiri mu bwoko bw'amantuze bw'amaravanga gushidikanya se Ruvuyanga imodoka ni nziza cyane Fufira korogaye ariko Fufa ibintu by'umupira no gutegura ugiye kureba abagande uburyo umupira wabo bubatse hari level runaka bamaze kugira wenda competition interne ishobora kuba itari nziza bitewe nuko ama equipe yabakoresha abakinnyi b'abanyeshuri nka Adelare wisi Buganda arabizi kandi buriya iyo umukinnyi akiri umunyeshuri nka kuwe twavuga kuri Lamine Yamal afite scholarship contract inako abenshi niko n'umukinnyi w'umugore baramuha nawe bamuhaye imodoka bamuhaye imodoka umukinnyi mwiza w'umwaka bamuhaye imodoka batoye ikipe y'umwaka umunyezamu wabo yitwa Sebralunyo niwe bahembye Huntington w'ikipe ya Neke imwe twavugaga iburyo batoye wo bita Atengele Jeloa akinira Neke hanyuma muta defense urimo bita Mwere Nicolas w'ikipe ya Bull hanyuma na Hilary Mukundane umwe mu defenseur beza wa Vipers hanyuma ibumoso ni Odongo Anodi w'ikipe ya Sport Club Villa yatwaye igikombe cya championnat giheruka hanyuma hagati mu kibuga n'umwana witwa Judese Mugabi numwe mu basore bari kwitwara neza w'ikipe ya Kitara biranavuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Vipers this season hanyuma ari kumwe na Sekiganda Ronald w'ikipe ya Villa ndetse na Sedagala Enoch w'ikipe ya Neke Sekiganda Sekiganda Enoch Sekiganda Enoch hanyuma rutayizamu ni wo bita Patrick Jonathan Kakande umwe mu basore beza cyane muri championnat mwaka ushize yari umwe mu bingenzi batwaye ikipe ya Sport Club Villa gutwara igikombe Denis Omedinho ndetse na Alan Okelo w'ikipe ya Vipers disi umwaka utantekereza ko umudema bajya guhemba umukinnyi wa 2025 azaba Alan Okelo uko yafashe ikipe ya Vipers gutwara igikombe cya championnat sinzi ibitego 19 muri no mwaka w'imikino uyu munsi ku isaha 12 ikipe ya Vipers irakina finali y'igikombe cy'igihugu na KCCA iramutse birinda ikiri kwishobora gutwara ibikombe bibiri no mwaka nekereza ko Alan Okelo still umwaka utane bajya guhemba ashobora kuza umukinnyi w'umwaka
Yes, ndumva rero congratulations kuri Denis Omedo ariko Medinho. ibikombe muri APR muri no minsi biri kuza byisukira. Nabonye ari akantu Abakinnyi beza b'umwaka. Abafana ba APR bakishimiye Umukinnyi cyane. mwiza w'umwaka i Bugande. Ako nagukurikire ku Instagram yawe yarataka. Instagram yanjye bayiteye copyright ariko birahari yitwa Samiri Silva 25. Yivuge neza bayikurikire pe. Samiri ni sana a na mana i narangufiya. Silva ni sana ya narandende na vana a 25. Uwo tumaze kujya mu bandi 10. Samiri mumukurikire mujyeho none hanga abantu 2000 bari kuri YouTube ndeho hafi 300 mujyeho mu following bamaze akora nawe sinzi niba uzashaka icyo bita defensive measures. Oya nabivumbuye bamaze kuguhakinga inshuro nk'isi ya kabiri. video ntifatiye sinzongera kuyipostea nk'ubu video banereye copyright. Ni video mu gikombe cya Afrika cyatari imyaka 17. Ari umugabo wo muri Mali bakuye mu izamu rya Morocco bavuga ko ari ibintu ashaka gushyiramo. Iyo video niyo bantereye copyright abakinyamakuru cyo muri Maroc nicyo cyane copyright birangira down. Samiri muri mumukurikire kuko numwe abanyamakuru bagegeza gutanga updates nyinshi kuri mbuga zabo. Ushobora no kumenyeraho amakuru agiye atandukanye. Urumva nk'ibyo muri Uganda bayabikurikiye cyane. Ni championnat nakunda nakurikira kuko ibamo impano nyinshi cyane. No minsi imbere mushoboza kubona buryo mukabona nyarukiyeyo. Arandura hakunda uzagenda ugura akabanza Urakoragana. Adela ariko tamuvuga ati wanze primaire zo mu Rwanda akajya kwigayo. Adela ari we. Adela nakunda Uganda. Adela ashaka kujya nyine hakunze kwera ubumenyi ashaka yahita agaruka. Ariko wowe mbona pe so ubumenyi gusa uranahakunda. Burango muri Uganda abantu bayize za primaire hari Arahiri iriya yo muri mu Misiri yatwaranye nayo igikombe cya BAR yabaye MVP wa BAR 2022. Ni experience ikipe ya APR yari ikeneye. Ni APR wabonaga ko igomba kongeramo umuntu uza gufasha uza gufasha ba Yusundo, uza gufasha ba Aliou Faidara Diara. N'umukinnyi mwiza, n'umukinnyi ufite experience, n'umukinnyi wakinnye no muri NBA yakiniye ikipe ya New York Knicks. N'umukinnyi ubona ko ugomba gufasha ikipe ya APR kuko ikipe ya APR yari ikeneye umubitero, umuntu uza gutsinda amanota menshi kuko mwarabibonye muri ile ya BAR yabereye i Kigali. Ekipe ya APR yagiye struggling mu kintu kijyanye no gutsinda amanota menshi. Rero ikintu cyambere yari ikeneye n'umukinnyi nk'uyu nguyu ushobora kugufasha mu bintu byose, yagutsindira amanota, yagufasha muri defense. Ni signing nziza APR ikoze kuko muri area muri Pretoria muri South Africa izabiri gukina n'amakipe akomeye. Nubwo itaratombora ariko ushobora kwisanga utombe nk'ikipe nka Al Ittihad cyangwa se ugatombora za US Monastir. Ni ikintu cyiza rero kuri APR yakoze signing nziza. Abantu bose bemeye hano bavuze ko APR yakoze ikintu cyiza cyane. Yego, ubwo rero akaba ari uko bimeze. Ndumva APR ikomeje kwiyubaka kugira ngo izajye muri Afrika y'Epfo ihagaze neza cyane kandi yarabigaragaje ubwo bakinaga na Aero Conference hano i Kigali bakitwara neza muri rusange. Hanyuma ikindi umuntu yabwira abantu ko twavuze ku munsi w'ejo ikipe y'ingabo z'u Rwanda RDF binyuze muri diviziyo ya 5 iraza gukina umukino wa gishuti umupira w'amaguru n'ikipe y'ingabo za Uganda UPDF binyuze muri diviziyo ya 2. Ni mu gushimangira imikoranire myiza hagati y'ibisirikare byombi. Ibi ngibi RDF igiye bikora n'ubusanzwe hari match nyinshi RDF yagiye ikina n'igisirikare cya Tanzania bagakinira hari ya Ingoma. Hano barakinira Ntungamo amwe yarutse kuri igitaramo cya Badamu na ba Ben. Okay. Bakinira rwose uzengo turajya kubasura. Ntungamo se oya nyine twebwe abagisirikare cy'u Rwanda kirasura cya Uganda turajya kubasura nibyo barishyize mu basirikare si turi abanyarwanda twese nibyo turajya kubasura teme ntabwo nayumvishe neza cyane. Ubwo rero iyi diviziyo ya 5 ikorera mu burasirazuba iyoborwa na Brigadier General Pascal Muhizi. Burasirazuba se bura na Ntungamo se bahana imbibi. Urumva ubwo rero ni match navuga yuko mu byukuri nayo abantu baba batagomba kurenza ingoye kuko ni ibintu byiza cyane. Yarakina ndetse na diviziyo nyine ya 2 yo muri UPDF. UPDF Sirikare cya Uganda. UPDF yamanutse mu cyiciro cya 4 umwaka ushize. Ikipe yabo yitwa gutyo. Iri mu cyambere se? Yari mu cyambere umwaka ushize ariko yaramanutse. Usibye ko bagira amakipe menshi muri Uganda y'igisirikare.
bagira n'itwa Gaddafi, bagira n'izo bita za Marunzi n'izindi zitandukanye. Na neke ni yabo buriya. urumva bafite ikipe zishamikiye kuri UPDF nyinshi nka neke ni ishami rya gisirikare rishinzwe ama entreprise. Na Gaddafi ni naho batoreza abakadete babo. Bo bagiye bafite ama division akina mu cyiciro cya mbere, ariko bo nta kibazo kiba kirimo n'ubundi baba babyakira kuko hari condition runaka biba bisaba kugira ngo ikipe ije mu cyiciro cya mbere n'iki. Kandi bose usanga shampiyona ya Uganda bundi ni development, usanga irera abana tende zamura abakinnyi batandukanye, ariko UPDF iragenda ikongera ikanagaruka n'uyu mwaka ndumva iri mu makipe ari guhatana kugaruka mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero barakinira mu gace bita Cyamate muri Uganda nyine muri Ntungamo. Iyi diviziyo ya kabiri iyoborwa na Major General Paul Muhanguzi. Iyi diviziyo ya kabiri yo muri UPDF iri bukina na diviziyo ya gatanu yo muri RDF. Ni match rero barabizi, ariko no tutagomba kurenza ingohe. Rwanda no barabizi. None se bundi ubwo diviziyo ya gatanu sirimo rya shuri ryatwaye igikombe Zagabiro na za Nasho se simwe aho ngaho, cyangwa ntabwo bo baba barimo aho ngaho? Ntabwo baba barimo. Baba bari ukwabo. Numvaga muri Burasirazuba bose bakwiriye guhita bajyamo. Ni ikipe yatwaye igikombe. Ariko urebye bakuramo n'abakinnyi. Nibyo navugaga mu diviziyo ya gatanu ni yose nyine. Uravuga mu buryo bw'ikipe? Mu Burasirazuba bakuramo abakinnyi. Cyane. Igisirikare cy'Iburasirazuba. Yego. Bose babatwara nubwo yenda baba ari abanyeshuri, ariko wabatwara ugiye guhagarara igihugu se wagenda iki kipe yoroshye. Ariko abagande bavuga ko batsinze u Rwanda. Ujya muri Nasho ukajya muri Gabiro gatoranya. Abagande bavuga ko batsinze igisirikare cy'u Rwanda, nabwo bacangwa n'ibyo bintu ngo bya diviziyo. Bahita bavuga ko basabye igisirikare cyose ahubwo umupira. Umugande yabo nanagutsindira akabura kukwigamba. Za kawo zigomba kutazana. Bazamure nanduza n'abanasho n'abagabiro nabe bose bakire bakiye b'ingenzi. Batwara ikipe ikomeye batsinda u Rwanda ntirujya rutsindwa cyane. None iyo hajemo igisirikare ntabwo rugomba gutsinda. Match rero twagomba kuvuga. Yego, hanyuma twihute cyane rero tujye muri dosiye ziremereye, duhere hano iwacu mu Rwanda. Ariko reka mbanze n'ubundi mbisanisha nayo